Predstavnici srpske opcije i dalje su čvrsto na stanovištu da je potencijalno razmatranje regulacionog plana 2 i lokacija za džamiju u dnevnom redu protivno važećim aktima i da dok se to ne povuče neće prisustvovati redovnim sjednicama vlade, dok Bošnjaci s druge strane ne vide da je išta mimo procedura i traže da se sjednica održi i glasa bez obzira na ishod. Srbi su i dalje na poziciji da je točka dnevnog reda koja je otvorena, ušla u proceduru na način da nije u skladu sa Poslovnikom i da ne želi učestvovati u glasovanju. Bošnjaci inzistiraju na tomu da se o toj točki dnevnog reda izjasnimo. I onda se nalazimo u pad poziciji jer je neprihvatljivo da nemamo pripadnika jednog naroda na sjednici vlade i pokušali smo tražiti neko srednje rješenje. Domić dodaje da za sada neće sazivati sjednicu vlade jer vjeruje da bi to bilo bez efekta, a nastavak razgovora, kako je rekao, održat će se najvjerovatnije u petak. Boro Kojić, šef kluba poslanika Srpske demokratske stranke, a što je nesporno i stav koji dijele svi srpski članovi vladajuće većine, kaže da su se obje strane ušančile na početnim pozicijama i da ne vidi kako do izlaza. Tačka dnevnog reda koja je, evo ovo ponavljam već nekoliko puta i vama i vašim kolegama, koja je na sjednici vlade došla na neregularan način, na neposlovnički način, očigledno je kamen spoticanja daljim razgovorima. Kojić međutim smatra da lokacija za džamiju ne treba da bude kočnica i da ima mogućnosti da se u interesu građana otvore razna druga važna pitanja. Ovaj poslanik je izjavio da srpski predstavnici u vlasti nisu protiv izgradnje bilo kojeg vjerskog objekta. Nismo mi protiv gradnje vjerskog objekta, ta rečenica koju ste me tako... Da li ste protiv gradnje? Nismo mi uopšte protiv gradnje i to smo pokazali u nekim ranijim periodima. Srpska demokratska stranka je glasala za regulacione planove i to ne znam koliko puta treba da ponavljam, u kojima su bili vjerski objekti, a evo vas najviše interesuje džamija. Znači glasali smo za regulacione planove u kojima je bila džamija. Ja ne znam odakle to da smo mi protiv toga. Mi smo protiv nečega što treba raditi na neregularan način. Nudili smo drugoj strani i alternativna rješenja, ali ne pomaže, izjavio je zamjenik gradonačelnika Esed Kadrić u ime Bošnjaka u vladi i skupštinskoj većini u parlamentu distrikta. Međutim, kada god ponudimo rješenje, ono se dodatno obezvređuje i traže se razlozi zašto ne treba postići dogovor. I ovo sad nadilazi pitanje džamije ili pitanje bilo čega drugog. Ovdje se sada postavlja pozicija suštinske političke ravnopravnosti u distriktu, da neki uistinu samo istrajavaju na svojim političkim stavovima i da nisu spremni praviti bilo kakve kompromise. Naš jasan stav je da predstavnici Srba nisu spremni podržati regulacioni plan sa lokacijom za džamiju i sve što smo tražili jeste da to potvrde na sjednici vlade. Oni to odbijaju, a mi ispod toga ne možemo, izjavio je Kadrić. Bilo kakve druge varijacije da se odstupi ili njihov zahtjev da se povuče tačka, to je nemoguće s naše strane. Dovoljno je to što u 21. stoljeću u jednoj lokalnoj zajednici, dakle, jedna vjerska skupina ili jedan nacionalni korpus nema razumijevanja od strane drugih da mu se ima udovoljiti za jednim vjerskim objektom i to je poražavajuća činjenica. Kadrić kaže da je opredelenje na bojkot potpuno neprihvatljivo i dodaje da takvo ponašanje ima za cilj urušavanje Brčkog distrikta. Što se građana tiče, oni se najkonkretnije izjašnjavaju na izborima, a za sada se uglavnom lansiraju poruke da način na koji vlast trenutno funkcioniše i nije baš njihov interes.